Jareng lambak ni bini seron rok kabe benbuk bidan senika. Norok apil lagi rugi, mending kapil kabe. Reng ni bini kula nika orang kona. Ani kata ngerti ka ngontal pil kabe biasa ni yotal pesotong benai. Antan kele sebiri aeng apil sabe. Makle ancar iye no macaan. Reng kita ancar iki menyorong apoi kemudian. Bida-bida ni jol pe aja mapilah. Esan guni nancar ai ngaye nom beni bini ki alhamdulillah aja masih tak telur ni bini acol-colan ngocak gula ke bu bidan bu maki ngandung boleh kan paling tak mantik anu pil kini ke pak kan mbian be baci nerok kabe dah rumah gula mau nerok kabe ngotal pil tenda usaha pasal beri gula beri napa guru? Napa guru ngak lembungan guru? Dah iya jadi ajam. Dah remeh ni kebu cara nabu. Bila tedung aban bu acim bian, pasang kan ikan neki ya. Kira kan gula. Tedung gula benik bini benyai nana. Pasang ben gula kan ikan. Oleh 3 bulan ngandung boleh. Ya yang tarian ben gula bidan ambian bidan sekolah na bentan bian buko. Bana apa cik? Ngandung boleh gurawan dan. Dar mata yang kui kondom aja. Mareh ko. Ngereng mau solawat ereng-ereng tinggi. Selaki mun tak ngocak sebini meter elang kata temoh amin. Ya mun tak ngocak yen je deh. Sebalik ke muslimat mun tak ngocak selaki meter abini apa amin. Ya mun selaki ngocak amin dia. Dia terongan nyer meloloh. Dumai belen nering matur aja lah bini meloloh. Tarikh mau selawat areng-areng lagi. Todus ke kodungah. Mun tak ngocak palang. Gula mantiu es to ka. Gula ngi copo adu konin. Banyak pasien gula Probolinggo. Du malam dah gula beda orang majengan. Do jalona loncan ki bener. Sakit sarah. Lah nika ieu nomin ben gula ngi copo ki alhamdulillah mati keraksan jan. Tak ada pak kebengkon aja. Ayalah beng le oleh. Ken gula norona ilmu karingan to ki. Kalau mun bere mas muslim to dus gula. Tapi ring dek kiai sekali lah, pader lah. Langkau lah beni kiai lah dai lah, tak iya. Iyalah malah ibri ni ilmu benko. Ngaki muslimat mun bada orang pakai stati endi penyakit beri es. Beres. Paham? Beri apa? Beres. Mun kurang paham, terengakin B ben E napa? R ben E napa? Bere kan ki. Mun diberi es beres. Gila pada tamu kula di penyakit kayak beron gitu kiai jan. Beri es mak beres kok. Es batu je bah. Tarik mau selawat beniki. Moga-moga kemantan laki bin bidik menteri ibadah pasti sampai akhirat amin Allahumma. Setak solat menteri ibadah kejangan solat amin Allahumma. Orang bini sebengal keselaki muka-muka men Allah menteri ibadah sadar amin Allahumma. Tarik mau selawat. Ya Rabbi bil mus beliau qasim ijak kalak bunton melol seru apa reng leer kau letak kuat dia dari ulang boleh ya Rabbi bil mus
beliau makosi waufirlah annana ma'adha ya wasi. Nro butek gimana? Jangan nro butek ke bengkok. Muslimin sareng muslim. Loh jadi itu rena yuk ke gotong royong. Mun sayata segera muslimat sering ibabe aja kelak tep-keteban. Mun sayata segera ibabe kelak tep-keteban kan reng Madura lo nyaman. Tapi mun sayata segera ibabe ki bersemangat. Aduh, tak ada mufusan lega. Allahumma shalli ala Muhammad. Tulis janda. Muslimin sareng mus. Jak pamulkes. Ma jodoh iya roh. Kenir nyelok anak apa? Tarik boleh kadek hi. Muslimin sareng muslimat. Dek iya roh. Mati gua. Terus. Muslimin sareng mus. Tauripa banyak mauso. Deka Gusti Nabi mo mak sampian oleh sa ya Rabbi bil mus. Ya Allah, muka-muka kematan laki berbini mantar iparina pencur cikina ya Allah, mantar iparina pasti tunya sampai akhirat ya Allah, mantar tak pemikir alahan panpunapan ya Allah. Komatan laju sekak ditujukan ya Allah, mantar tak pemikir dengan panpunapan, mantar iparina pencur cikina sareng Allah. Orang odi emak pangas tore pasemak de paraki tua ngude tak burung emak senolonga anak se. Bener napa punten? Anak seso. Muka-muka kematan laki ben bini mun iparingin keturunan sareng Allah mantar ipan di anak sesole ben sesole. Amin Allahumma. Ki mentero andi anak sesole kematan laki ben kematan laju ke lagi endria ieu jo amagromak. Tedu ngebenreng bini beda caran atau. Ya beda tuan. Tuana, yang muntah apal tuana, ya mau solawat. Pertama, ngontro andi anak sesoleh, asar, maghrib, lekru, mandi kada. Mare maghrib, mare mandi langsung ngala udu. Mare ngala udu asolat mau. Mare asolat maghrib, asolat i. Nik bini sama umum toron kada, kayak lakin toron kian norok bun. Sebini masuk dalam kamar, selake norok mah. Muslimat kemantan bini sudah tidur di tempat paraduan. Kabela ke Imam Ghazali jadi serojo ama gromak. Berjaran deh. Ngajak sabiasa ki. Neng kada mun pesaring tuan ama gremak toron anak ama gremak kieu jadi ja anak sorwa tu toju kada ing ekor sek sebini abesaki toju jak melulu toju maca solawat dek ka Gusti Kanjengna berapa kali maca solawat banyak-banyak mi baya pulang ki amaina sepak bola. Berapa kali kiai? 5.000 kali cukup. Iya tak kira aja. Saya tengah ngocak mentakir 5.000 kali, takir nyorot boleh kiai.
Apa banyak mau solawat? Mentera andi anak sesok. Bila ampun tiba seandi anak dan nikah, cak bangak, cak pas sekolah menoloh, kudu bangak. Mun di anak berak kuning pas sekolah umum, anak tidak tahu baca Al-Quran. Dari SD lanjut ke SMP, dari SMP lanjut ke SMA, hafal bahasa Inggris, kuliah ke Kota Malang, S1, S2, S dong-dong. S bodeng dah. Tapi anak tak ngaji malam. Makilah tahu bahasa Inggris. Lagi di bila tekun mati orang tua ni maca akhirnya bahasa Inggris. Ambun ukulaupan. Anan datang. How are you? Apa kabar? Nyaut ambun seberak mati. Very well. Baik-baik nak. Datang malaikat meroy cetok bikin matan putih. Balang tak balang. Balang tak balang. Mundi anak meter ngaji pun sakit langsung ala Al-Qur. Bahkan subuh ngomong langsung ala Al-Qur. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, asyah. Aja wati Allah si gua si belein gua ulang boleh Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jelep tak jelep? Ima tak jelep bini anda kodung awak. Mapan tak mapan pun di anak betar ngaji. Mun di anak beraku ni sekolah melulung pun sakit dah jeda lah. Bapak sobung umur dah berada teh. Ambun aku kelaupan ada kekeran nyanyi. Hati merana. Ambun sakit nyanyi ketak je. Jiwaku merana. Bila sematian sabana ijuala. Obus. Ia cak pengaji meloloh. Kecuali ni poduk genggong atau benurul jadid atau bening itu lemah almarhum Mas Sayyidi ni kegenak mun di pondok pesantren umum bedah tangki. Agama lebih banyak. Tapi mun ngak ni lancaran. Tak ada umum sekali berakun ngaji Al-Quran meloloh. Ring dasar. Ia maju anak jadi kutu pengaji. Anu pas sekolah. Mun berakun dia anak pengaji Al-Quran meloloh. Pasti andi ijazah. Mau jadi pegawai. Mau jadi kepala desa. Mau jadi camat. Bila ada daftar dulu pas nyambi Al-Quran. Mestinya nyambi ijazah. Antara ngaji dan sekolah sama-sama penting lagi. Terus yuk gula ni ngecopok santer nyelok kiai tatang ke nyelok kiai capok tantretan pakai staci irikan tukang parkir gula terus mun pada pengajian boleh jodoh iya tanya ki ben kiai terus ngiring kesokan ajunan telem kiai doi puto barokah tapi kiai nirikan tukang parkir dubile sule barokah je terus kira oh dak lebur di budin ngiring muka-muka putra-putri ajunan
Materi berjadi anak sesoleh bersoleha. Amin Allahumma. Tarikh mau selawat boleh. Ya Rabbi bil mus balligh maqasid waghfir lana ya wasi. Orang odi yalam nyari ilmu torese aku depak kakopur taatanya tun setanya aki seraja bener ambu kada bener yang nak re mun malam gule Probolinggo kia ani kaninge penabu kan penangkungan ni de jeleces de timur ni lah berakum bener ni kesa saya jauh saya tanya ki seraja amal mucak saya bebe saya tanya ki seraja munteng Jong malaikat tak tanya muntang orang je nak aku. Saya tanya ki amal bener napa punten? Allah tak kira atanya saben. Allah tak kira atanya rumah tingkat dah. Allah tak kira atanya mobilnya. Kamu punya mobil Alfa tidak. Kamu punya sawah tidak. Milana sampean peni kecer Jalim-jalim cepleng aja leng-celeng buriin orang cerai kebeciin paham bu dunia na tak kira ege bema andi sabe tak kira ege bema andi motor tak kira ege bema bini naratin lagi namate tak kira ege iya bah tak kira ege bema tarikh bilanya bema ampun ada orang rakep bilanya be ampun depak mayit yosong orang depak ke kubur mayit epami bener ini mah beda mayit epa toju ya madi mayit pemereng toh ayo bilanya bema ampun mayit eyosong ma orang depak kakopur mayit epa adik bini ratin ekala iya tak kira ege bema jer aduh jak menoreng majuran ngening aresan seket juta tak engak dek orang sepeduan tak engak dek kamatawaduan pesena elong papolong eka beli mobil Innova etompak benlaki nempian muslimat kaleleng kota Probolinggo pale mana dek kapa dek ka kamanikah dek ka pakai stati bila depak dek kawono ase langsung nak bila nabrak langsung burung lakin muslimat sinumpak mobil Innova lakin muslimat langsung pindah numpak mobil Alcatilun bila mobil Alcatilun itu empat belakin pian muslimat mau menuju ke terminal Al-Mayyitun kanal Putebuminyan mesin alas melesaki dari macam mesin ayo kabarin La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah Muhammad Asolat kiyu Pak asolat kiyu lagi
Pak sampean pun mate Pak. Aduh. Tedung ke TV deh. Tak ada bareng deh. Lagi bila yosong, ibu agak gatel. Sebini nangis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad. Dina, setedung mak ngiding. Duh kalek. Gelak kuat kok lek. Nahan tangis kok lek. Kakan bila iosong ke kuburan tak kuat je kok lek. Nurah mati kok. Nurah amat tengok lek. Nurah amat tengok lek. Yen taren bentretan jak nangis dak iyu ben mun nangis ngala Al-Qur'an kakang ngaji aki mai paringen terak kubur mak yam umin tusan ban Allah ya tak lagi ko jo ngakan iyu kada ieu ben mi lapar ya jaja arau iyu ngala utu ya enggak nginum yu nginum iya. Mari nginum atuat boleh. Lur kerwalah. Dauk. Tak lagi ko jalek. Kakan beres lek, tak sakit jalek kakan lek. Malam malek apamin antar ke Probolinggo ye melia motor jadi lek. Pokol 10 apamin lek. Aduh pokol du benda sakit kan lek. Tabun minta kerek kak lek. Mari minta kerek lek. Minta ngakan lek. Mari ngakan lek pokol telok. Aduh beras sejak mati aja. Pokol lima setengah pokol 4 lek sembuh. Ngalah lek. Ngalah uduk. Ngalah wudu asolat sep. Mari asolat sebulek nguncar are lek. Langsung ke Probolinggo mangkana mati lek. Tak lagi kojak. Aduh kakak tak sakit je lek. Du malam na lek sehat lek. Kia beri nang kenangan ngekok lek. Biasa beri nang kenangan tak tahu mana lek. Mundu malam sampai 2 jam lek. Nora mati kok. Tak lagi kojak. Bo kita mari Pak Bolon alaki kentajir. Itu namanya istri pengkhianat tidak cinta sungguh kepada suaminya. Halo komandan bini duk rini muslimat mentero masuk surga bila detak dekajunan Allah duk rini komandan bini nampak komandan laju muslimat cek ngal-bengal dek ka orang lah cek congo-cowan dek ka orang lah cek ling-beling cek let soleh dek ka orang lah orang bini bila dik laki cek nyepaan dek kuring orang laki lah paham? Lideram buah. Orang laki datang alako cong imam. Pingrini nemonin senyum. Jongok ngerongo. Mon parlo keceren. Sering. Surga tempatnya. Yo, rajin Gusti Kanjeng Nabi. Andika rajin Gusti Kanjeng Nabi terus masuk surga. Gusti Kanjeng Nabi bekton asaren pelone ke pandi. Erako ben
ngajin yuk langsung ikrau terus masuk suar. Ya mun muslimat ben komatan bini fingrini terus masuk surga. Lakin datang landuan tengah sabah pelon ke bandih rako aja dia. Langsung keraup dia. Telo kali nguap dia. Tak mun pelon Gusti Kanjeng Nabi harumnya bukan main. Tapi mun pelon lakin dan ben kaula abu cium teh. Mata ajak kon. Beni alif wau. Orang bini terus nambah negenceran gempan ika balen apa punten. Mari balen lakonin ki. Sehingga cecih. Komandan bini mentero nambah negenceran. Bektona tedung duan berselake tanang sebini neku ke betes selake tecet betes selake. Berapa gencer? Tolong. Ayolah konen ngocak iya wan ki berawan. Pun selake mayu deki adek. Mon muslimat jeria micet kaditas netoot sebitek ya. Mon muslimat micet sampai ke pusat ia sengang bolo. Mon sampai ngajak kerja bakti wah. Itu mau bolo na langsung masuk suar. Tapi saya masuk suar ke ambu kada. Tapi aku keselake enti mun beda orang bini aku dungan amiksian tak kalah ke pondok pesantren geng kek lakin acelen entar alako ni bini in kancang memasuk orang laki lah kenika orang bini tak perlu yobu mun perlu iba keselip ma'alos bila alos sabak lembat kita kingah apa yang ni keni mak teti pendolaba mondring pakai staci sombong ki alhamdulillah paling beda tade kok ngojak beda tak kok bila turun yang be kok iya perkara beda moga-moga menter oleh barokan pengajian menter paring naam perkara taambu orang bini bengal kaselake comocoan keselake beling solid dek goreng lake tak norok nangkung norakana orang bini pun tak percaya jejak beda noraka laku buktiaki mun atana kompor agak saparaja bila gesaraja nyeri beto si bungkol oper betona bila beto mira cotek bebe ketojuin jadi wah bila acampu burin orang bini semeler si jongocoan selake jadi ternyibun asman Allah duh ya Allah dan gula tak kuat dek kenorakan ajunan ya Allah dan gula atau beda apa jangan tak jongocoan orang laki ya Allah benih noraka aslina buri dan gula acampu ya Allah paham muslimat terutama dek kako mantan bi cek jongocoan orang lah jangan wajan orang laki. Iya lati nama keselaki poton lah tak arapa. Aba iya celang arapa mak kecintain bini-bini. Ni bini gula ni mapan you. Tanya kak kesengundang. Ni ngejopok ni. Ungkuan elong micok gedung-dung. Obuk balik kata pak bibir potongan jeruk saloni. Betes kagalan. Betuan rumah ngundang ke jopok ni bini mengeluar kopi. Tuan rumah alerik mabe. Bah. Jaga gula makiratin. Mas, kau lecik cinta nak ajunan mas maki ajunan celang molos. Boh maki cinta lecik kau celang molos. Lu tak cinta de remah mas bodeng celang molos bisa tahan lama mas. Bisa anti karat tendar. Reken besi tua. Ya tol malam tak was-was ada saya repu hanya aku yang cinta kepadamu sayang. Apa surga tak surga? Bersurga. Komandana selake jeleng napa bote? Hah? Koning. Ya mun jeleng ji tahan lama ya. Allah sallallahu Muhammad. Orang bini jangan bengal dek ke orang lah.
Neraka. Bila orang bini komandan bini atau perintah orang laki belum pernah matudus orang laki, belum pernah maaf seorang laki, sebelik dong Imam Ghazali harus tanggung jawab. Jadi kor-kor ini jom tanggung jawab apa kekurangannya di dalam rumah tangga, selaki kudu tanggung jawab. Dari mana kau jadi tanggung jawab? Pingrini jadi tareh. Dek, kento mas. Sampian menabi ada kulakunan apa? Sate. Meliaki. Benar-benar. Menabi benar-benar dek. Sampian panggang ayam. Meliaki. Menabi resurin dek. Kan kasokana ajunan pun apa dek. Dan gula mas menabi sore. Deeren dan gula kaldu. Meliaki. Pun pas tanggung jawab selake etorot reng bini seminggu buka labungin sebini teku buki ke aminnya aja. Iya pun selake ngak gig jadi teger. Ya pakai tahu itu apa? Oleh 5 bulan le pesa ada apa mai pesa cok engki kiai pena mau nabi dimin mulus. Bersetia nak sobung jalan molos. Duma tak jalan molos sering bini jaring abeli ke telok kali ke tengah sabe sorongan. Orang laki tak tanggung jawab. Ambu orang bi laki jadi ngabin ring bini ngabin nembi baik. Paham? Ongguan orang laki harus tanggung jawab. Segala dalam rumah tangga harus tanggung jawab. Saya bini kutu atorok perintah orang lah. Cek nyangkual dari debuna orang lah. Paham? Terakhir, saya bini atorok perintah orang laki. Selaki lah tanggung jawab. Tapi kalau tidak sholat, tetap ditunu. Solat napa buten? Tore, setak kecang solat anyuon malam makin tinggi. Areng-areng tinggi. Tore. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Paling berat jadi orang. Hah? Jangan silakan paling berat jadi laki. Jangan sebinian paling berat jadi orang tani. Kenapa? Orang bini itu. Marja pada alam paling berat jadi orang tani. Kenapa boleh osom anyi nambi kerenceng beden apa? Tarik ulang. Paling berat jadi orang. Napa boleh mausom anyi nambi keranceng bedena. Urusan bejeng sabe loh. Kibru ya do. Ibudi gua. Bu ambun orang Islam ala duhur asar maghrib isya sab. Bila berdekasan orang adan langsung ala hayya las salat marabin se apa jengah langsung mula udu kami mesti dikantuk timur gerul berpemikir orang cowok nggak lo sebagai kerja tas cukup pak bersemateh sombengan tinggi compok maki pesantren kini tak ngabi kegenggung santren banyak keng masjid kaulah ni kayo penin pak lo sebagai kerja tas ngaku 12
bila sebuah ada orang giding ke kapi. Saya solat sepego. Dari ranjing lo sebegar masjid ke ula. Nyaman Pak Rahman, Pak Obed. Pak Obed ni kopok tinggal strip budek. Tak ngiding sekali. Capok sebegar masjid ke ula. Bakulak kuentar ke coba gul. Dari macam Pak Obed. Alhamdulillah kiai. Sebegar ajunan cik ranjing kiai. Dan kula menabi sebu. Tak teman terpepes kiai. Semakan nasapi kiai jan. Dan kami apa je ngegentak hari dan gula. Seluruh pendengar ikul Inggris kita apa je. Bila berdekatan orang adan langsung ngalau. Solat tinggi. Saya tak solat materi pernah kecang solat. Toreh anyun boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur paling berat tipa coba tani modal obe paling berat tipa teng patenggi na palura kata ulura Rabu Pak Lura Rabu. Oh tak datang. Ya mun tak Rabu, ya tekubuk Rabu nalah. Apa? Ayo, apa? Paling berat emak teti emak. Napa emak? Oh pada je. Mun benda waso sobung dengan lo kembuk ni. Emak. Pada. Berat tak berat terjadi sama bini? Yumun berat pingrini makilan di laki soki selagen guntang yo jangan bengal dek goreng sepobi selake dek ya cak sampai bengal dek goreng bengal goreng sepobi orang sepobi ini akiduk sangang bulan 10 hari bila ngelahir kita ontong tanoroknya berikina bunten ibun paratinin bila memberak oleh bulan elang ratina enggak semar tojing elong nyorot munteng toron soko ngak bungbung solat jam selaja bah berat tak berat berat tak berat mon berat tolong cak sampai bengal dak goreng sekolah kek bendi nomor 2 kurunah kenikah intina orang odik dalam dunia kalau ingin selamat dunia sampai akhirat paham bu Tedu ngamereng bila memberak oleh bulan-bulan tak nyaman takut jebang bayi kita pakai. Tedu ngagentang tak bisa takut itu paap saap. Pola tabu dengan gunung Semiru. Tedu nganapang tak bisa takut ngak tempengan. Berak tak berak. Tolong mun berak cak sampai bengal dek koman ada kedek koreng sepolah kek ben bini. Dinah makel komatan laju cak ngal bengal. Paham? Paham? Oh, apa? Paham. Ya, jadi ya jong. Manalah benungku pun tak kira selamat je. Ungguan. Allahumma salli ala Muhammad. Terus lagi ni kata lagi. Paling berat emak teti kurang rakep. Hah? Engkau tak ngerti mbuk je. Paling berat emak teti emak siang sasang biak lamun malam ngelonin ngide sakit jagain loh oh ini biasa deh ya bedak kuat lah. Lazina mengelejagin bapak ni ibu siap. Apa yang diminta seorang bapak, ibu noroten suara kerja dia. Man, suar. Ibadah ada bapak suara ni.
Ongguan. Enggak ni bini gule. Abuh. Padahal gule ke dak remeki. Umur gule sekat 4 pun. Kelahiran. Kelahiran sekat 4 mun makin sebidet kurang setong. Dadi gule menikah kala sekat sangat pun kemakin. Mun mas sera ki buru. Ke subawi ngode guru. Astaga. Tapi gula anak 16 gula. Ibu tak telok. Tak telok. Ya dah lah. Nyabut tak kawan lah. Ya lah caca pun lopot. Jarang lambat ni bini seronrok kabe benbuk bidan senikah. Norok apil lagi rugi. Mending kapil kabe. Reng ni bini kula ni ka orang kona. Ani kata ngerti ka ngontal pil kabe biasa ni yotal besotok benai. Antan kele sebiri aeng apil sabe. Makle ancar iye no macam. Reng kita ancar iki menyorong amoy kemudian. Bida-bida ni jol pe aja mapilah. Esan guni nancar ai ngaye nom beni bini ki alhamdulillah aja masih tak telur ni bini acol-colan ngocak gula ke bu bidan bu maki ngandung boleh kan paling tak mantik pil kini ke pak kan mbian be baci nerok kabe dah rumah gula mau nerok kabe ngotal pil tenda usaha pasal beri gula beri napa guru? Napa guru ngak bung lembungan guru? Dah iya jadi ajam. Dah remen ni kebu cara nabu. Bila tedu ngaban bu acim yan, pasang kan ikan neki kaya. Kira kan gula. Tedu ngagula benik bini benyai nana. Pasang ben gula kan ikan. Oleh itu bulan ngandung boleh. Ya yen taren ben gula bidan ambian bidan sekolah na bentan bian buko. Bana apa ci? Ngandung boleh gurawan dan. Der mate yang kui kondom aja. Mareh ko. Bayang kui ka kama. Yang kui kan ikawan gula ya. Abah beni kriki ka ba? Kriki kamu bu. Baba jara. Bada kondom sobung buang gula jan. Jika beri nabung oleh gula jan. Beri apa bu? Sebil up seluar negeri jan. Beri anun ring barat gula. Yang kui ketucuk baba ring ta anu la jenggelu alen kelelet engketok pun gula konjon. Mari ale telu bulan kandung boleh tare. Abah, yang taren ben gulebi dan kondom napa guru aku? Ya, jangan bian kondom keluar barat ko. Maki ngandung buat ciro. Bener mata yang kui bon. Mari yang kui, jarang lebih. Ikat dong ben gule kondom dan. Bagi ngandung. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka kemantan laki ben bini mentar ibrina tu kemantan sakinah mawaddah warahmah amin. Kemantan laju sekai tujukan muka-muka ben Allah mentar ibrina pencur mentar memaki lengan pan-panapan serang Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah.